Loptu je uzeo Milojević i sada prilika za Binića. Pred njim je Đorđević. Binić, prva velika šansa i 1:0. Minut i 45 sekundi, Crvena zvezda je povela sa 1:0, a strelac je Binić. Dobro proigravanje Gorana Milojevića i Crvena zvezda je već na početku stekla značajnu prednost. Samo minut i 45 sekundi igre. Evo, pogledajte još jednom. Tu uz Binića bio je Đorđević, Binić ga je prošao i onda ispod Đukanovića sigurno plasirao loptu u mrežu. Skok Marovića, Đurovski, 1:1, Đukić, strelac. Strelac, Đukić. Lopta je došla do Đurovskog, koji je pokušao da šutira. Lopta se odbila od nekog pravo na nogu Đukiću, koji je šutirao iz blizine i rezultat je izjednačen. 70. minut. Evo, pogledajte. Marović je zahvatio loptu glavom. Đurovski, lopta se odbila od Krđevića, a Đukić iz blizine postiže gol. 1:1.